svakajdašnja priča o bivšem učeniku škole koji je odlučio sa svojom porodicom da pomogne školi koju je nekada pohađao, koju danas pohađaju njegova deca. Naime, svojim sredstvima i ličnim zalaganjem u potpunosti je renovirao kabinet za tehniku i tehnologiju. Njegova upornost, entuzijazam i čvrst karakter doprinijeli su da je ova škola dobila najsavremeniji kabinet za tehniku i tehnologiju. Ja se ovim putem i zahvaljujem gospodinu Radukiću, Vladimiru Radukiću, koji je sa svojom porodicom učinio to što je učinio i što je uložio u obrazovanje i školu, jer znamo da ulaganjem u tim oblastima je ulaganje u budućnost. Da je donacija porodice Radukić otišla u pravom smeru i da je došla u prave ruke, dokazuje i rezultat učenice 7. razreda naše škole, Ive Selaković, koja je uz pomoć svoje nastavnice Dajane Ivanković osvojila prvo mjesto na republičkom takmičenju iz predmeta tehnika i tehnologija. Iskreno se nadam da će posle ovakvog ulaganja u obrazovanje u našu školu da će se nastaviti sa ovakvim nizom rezultata i ja čestitam Ivi i našoj nastavnici. Ja sam Dajana Ivanković, nastavnica osnovne škole Boško Palkovljević-Pinki. Ja bi možda pre rekla da sam ja deo tima osnovne škole Boško Palkovljević-Pinki, jer mi ovdje radimo sve timski, jedni druge podržavamo, dogovaramo se, hrabrimo, slavimo zajedno naše pobjede i tako je bilo i ovog puta. Ja sam Ivu primetila još u 5. razredu, kao učenicu 5. razreda, kao devojčicu vrednu, talentovanu, zainteresovanu naročito za oblast tehnike, radoznalu, uvek punu pitanja. Zaista je imala veliko interesovanje za tehniku i već u 5. razredu bila je učesnica republičkog takmičenja. I tada je bila među 5 najboljih u Srbiji u njenom uzrastu. Znači imala je prvu nagradu u Srbiji. Sljedeće godine u 6. razredu, to jest prošle godine, ona je došla do republičkog takmičenja koje je bilo otkazano zbog celokupne situacije sa koronom. Znači nije imala priliku da ide dalje. Sad i u 7. razredu konačno je stavila pečat na taj svoj rad. Bila je prva na opštinskom, prva na okružnom i prva na republičkom sa maksimalnim brojem poena 60 od 60. Znači. Iva planira, kao što sam s njom već razgovarala, nešto vezano za tehniku da nastavi u svom životu, da to bude neko njeno životno opredeljenje. Ja bi voljela da podržavamo takvu decu svi koliko je u čijoj mogućnosti, da im pružimo šansu jer to je ipak naša budućnost. Mislim da i radujem se svakom njenom uspehu i ako sam samo i mrvicu doprinela toj njenoj ljubavi prema tehnici, ja ću zaista biti najsrećniji nastavnik na svetu. Znači, takva deca zaista zaslužuju puno. Uopšteno, mislim da još uvek nismo kao društvo dovoljno tehnički pismeni. Mislim da dosta trebamo još da poradimo na tome, da pružimo i deci i nastavnicima šansu da toj deci pruže maksimum od svog znanja i da treba da se uključe svi, lokalne samouprave i ministarstvo i svi, da se škole što bolje opreme, odnosno ti tehnički kabineti. Pa ove godine zbog ove situacije nismo imali praktičan rad, ali smo imali test. Pa bilo je teško, ali sam se spremila i radila sam odlično. Išla sam i u 5. u 6. nije bilo, ali sam prošla na okružno. Pa u odnosu na 5. možda jeste malo teže gradivo, ali kad se nauči može sve. Pa verovatno ću ili prirodni smjer u gimnaziji ili u Nikola Tesli.